масъалаи риш барои чӣ масалан бисёр мо ҳассос ҳастем нисбат ба ҳамин чиз, мехоҳем ки ҳамин чиз умуман бошад як дар чорчӯбаи фаҳмиши умумии ҷамъиятӣ қарор бигирад. имрӯз гап дар бораи таҳрики тафаккури бегона аз он ҷумла аз ҷониби ҳизб ҳаракатҳое ки дар афғонистон имрӯз нуфуз пайдо кардан, ҳокимияти мардума ғасб кардан гирифтан, яъне берун аз иродаи мардум ва ҳамин чизҳоро тарғиб мекунанд. май масъалада хеле гап бисёр аст. ин масъалаи ришта барои чӣ риш хеле хусусият гирифту мо нисбат ба вай ҳассос шудем, ҳам мо мақомоти давлативу ҳам мардум. вагарна як нафаре ки даъво аз риш мекунаду аз синат буданаш ман мегӯям ки то якта салавот бар риши пайғамбар бугӯ, ман сета ба гесувош мегӯм. гесу яъне чӣ? Мана мӯи сар дароз мешавад, мегӯяд гесуҳои дароз ҳамида. бия ту якта бугӯ, яъне ман фикр мекунам ки гесу برای ایمان ریش همچون آمین یا نشانه یا پیغام برنامون عقیده‌های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی حزب و حرکتی در کشور ما ممنوعی طالبان همین گونه قبول میشه. اکستریمیستی حزب و حرکتی در کشور ما ممنوعی طالبان همین گونه قبول میشه. ضمیرترین شخصیت، پایینترین شخصیت، بدترین اعمال امروز در زندگی مسلمان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نعوذ بالله. جوان ریش خود نگاه داره، فوراً تاپ یک گروه 10 ساله و 5 ساله و 20 ساله را سرش میزنه که این داعش آمد، این طالب آمد، این القاعده آمد. پیامبر یعنی شاگرد داعش، یعنی شاگرد طالب. شخصیت کشی پیامبر، شخصیت کشی سنت پیامبر. و من یطیع الرسول فقط اطاع الله. کسی که از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کرد، حقیقت در حقیقت مثل آن است که از الله اطاعت کرد. و من یتوله، کسی که روگشتون پشت کرد به سنت رسول الله، بیزوری کرد از سنت رسول الله، مردم به واسطه سنت از مسجد کشید، تا پکت و زندانیش کرد و بندیش کرد. و من یطیع رسول فقط اطاع الله فمن یتوله فما ارسلناک علیه حافظا. ای پیامبر تو نفرستادیم برای ای از تو نیست و تو اسی نیستی. این فتوای هر کسی که در برابر فتوا و سنت تو جنگانده، نبی از همو است، با همو عشر میشه.